sini. Ampun bang, nggak main gue bang, ampun bang, ya. Ampun kita teman kan, kita teman. Ya, ampun, ampun. Ayo, sini. Oh jadi mau anterin balik, ayo sini. Pak, gue dipalakin preman, Pak. Aduh bang, jangan bang, lu masih mau bagian sama gue bang, jangan ada polisi ya. Awas lu, gue aduin sama abang gue lu. Anjing kemana tuh anak? Dasar bocah gila, mana sih? Bang, udah cicak bang. Alah ribet gue ngomong sama lo, ayo deh pergi sana lo. Ayo sini. Hah? Ketempat lo? Iya, lu suka sama gue ya. Sini, sini, sini. Halo guys, itu tadi tipe-tipe orang yang ditantangin sama preman. Moga-moga kalian suka. Kali ini gua sama adek gua. Hai, gue Septian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.